Iphephandaba Ilanga liveza ukuthi kawusekho kumshado bewuhleliwe phakathi kweSilo samaZulu noNdlunkulu Nomzamo Masesimeni wasemakhonyeni eJozini. Ilanga liveza ukuthi liyibonile incwadi ebhalwe yiSilo isiZulu kaZwelithini izolo ngoMgqibelo. Kuthiwa-ke kule ncwadi, iSilo-ke sitshele inhloko yomnyango wezokubusa ngokubambisana nezomdabu KwaZulu-Natal uNkosazana uNhlanhla Mkhize ukuthi-ke namhlanje ishizolo ngo-11 kumele-ke uMameni ebeke engasenabo abaqaphi. Kanjalo-ke nezinhlelo ezihambisana nomshado okumele zibe khona nazo-ke zimisiwe. Isizathu-ke iSilo sithi ngoba-ke umshado wabo ngeke usaba khona. Kuzokhumbuleka ukuthi-ke ngoLwesihlanu bekumele-ke kube-ke nomkhehlo kaMameni ekhehlwa yisona-ke iSilo, kuthi-ke ngeSonto ngomhla 26 kube-ke nomgcagco. Mina ngizofisa ukuthi ngizuvo lwakho nombono wakho uthi wena cabangani-ke ngalezi ndaba zisendlunkulu elokhu-ke zipotshuka ivela lapha-ke endabeni. Hlangana phakathi comment section wakho, cindezela usubscribe uthola zonke izinto esiyiphosta kuyona-ke le channel.